buram manla kapor. Ya kesakramen kuitam keruan belum play. Kaburam haupa haukun malamensri bakoi. Dalam hat memiliki tujuan tak berpol jenam jenam amin. Enyaro baran pendan buram manla kapor. Ya kesakramen kuitam keruan belum play. Kaburam haupa haukun malamensri bakoi. Dalam hat memiliki tujuan tak berpol jenam amin. Enyaro baran pendan buram manla kapor. Ya kesakramen kuitam keruan belum play. Kaburam haupa haukun malamensri bakoi. Dalam hat memiliki tujuan tak berpol jenam amin. Kodrai Yesus. Gidon rengkat ban me hakene ka sakramen bakoi tam hagaduan. Mela wan long do long snam bad mela shon sa bani. Mela Emmanuel jari. Yes ngongo ye me ko Yesus. Ni mane ye me ko Yesus. Ni aro ye me ko Yesus. Ni ai pilot ka me ko Yesus. Ya ka jinga nur ka jari. Hakene ka sni ka basau jonka jingu wine novena Christmas. Ni ai ti ya ka jinga nur jari barashan. Kodrai hadu gini ke pon mela ya rap yani mela kerku yani bahila yok ya kajina even ya betai ya gane ke jing tu wahi churi ya gane ke jing pen khai churi kerku kardo kodrai ya bar ke jing am nur churi kalba istang ya gane ke sni basao jong ke jing tu wahi no bena Christmas ko jisu kerku yani ko himen ko para kalba istang ya gane ke jing tu wahi no bena ina kerpa dia jisu badon hap Hagane ke sakramen bakoi ta magaduan ba unduk ya rap ini ya bawal ke jintu mo kabam ni bu hakama jomo menda ngina karpar ya wo ko Yesu karku kardo yani ya ki ka semju penjana yani pen kui yani pen kandam yani pen koi pen ki ay ki bappa ni bashitam ha padeng jani pen kala ka mo yani na ki pop ki san chuni ba duai ko ki men ko para nadu ka donu ayo try na kerku buru ke cinta mo naga benda ka partai barang kawai naga benda barang ka jingai ke jingker ko ka bagitra ayo try na pelai lu ini naga covid-19 ayo try na pelai lu ini na baru jai ki lockdown kenapa kaya ki yen juni kalang ka basuk ya ke jintra juni kalang ka basaiso ayo try una pensaiso ini una pensai ini Una penkan dang yang ina ka borjugu aga banistan ya ka ne ka jingdu wai ha ka ba mani ya utrai ha ka ba ni ya utrai ai ba re jingru wai ka ba ni shimenda kala ka ba saiso da ka jingru ibre ranga padu jisu badon ha ka ne ka sakramen ba kuit tam ha ka duan ina ruai ba ai utrai una pensle ya ni na du kle ha ke ja ka ba ni duai da ka jingru ibre Nambar kebanding ko. Di
Christmas. Kublay tuan banirap ina. Putra kukla menyerap yang Kaburo mo kapabot pun baban si makut. malam mengkamu kita berword nom lajnom amin.
balin nong rin. Nong yalang nanti jungi kunang brot baktem thodak. Urung nagabanta jungi balapelong kum umel kisedek. Uling dok syabong jukut bat junom la junom ulong usim jong kahok. Kapateng jong u kamdon jingkut. Jismu imlay. Utrai undon ranka batim. Ringka berkiru. Kajing pulay naga gospel bakoy kat kum ulukas. Kaburong ni utray. Ha kata kapon lami ka hukum na u Kaiser Augustus banto kana samari ya ka partai baro. Ya kaneka kana samari baningkong la pelong daw Quirinius ulat jonga Syria. Baro kilalait banai jingke yalade lade hashnong lajong. Ujasabru ulalait nagashnong Nazareth kaba ha Galilia sha Judea sha Bethlehem kashnong udabit namar ulalong nakaying batkajay udabit. Ulalait banai kerteng yalade batka Maria katanga yatek tin jamu kabala ponkol. Tehaba kila don handa kisni bakan ka kila pura batkala ka yala ukon pransni batkala sop iavu daki jain sop bat kala pentia iavu ha ka shingoy naba kimyo jakasa ha ka ying basa ka gospel jang utray Jiroy Chris.
My dear brothers and sisters in Christ Jesus, Kohonmen ko para tengah hatrai Jesus Christ. we are nearing close to celebrate the birth of Jesus. Mi lanang jan cha kajing kha yau Jesus. Within few days, we are going to celebrate the birth of Jesus. Satang kendiat seni ngin saya lekemen ya kajing kha yau Jesus. Hardly 4 days left for us to celebrate. Dan satang saus seni ba ngin sa ya lekemen ken mau buram ya kajing kha yau Jesus. Once again, Jesus is going to be born in our hearts. Sa simpat Jesus en sakha ha kita not kita ni. Jesus is looking for a place in our hearts, in our families, and in the society. Jesus wat ya kajaka ha ka unsyong ladai haying hasem ha imlang salang. Jesus is looking for a place in the hearts of the children, in the church, and in the public places. Jesus wat jaka ha kikun kijamu ladai haying mane ne ha kipat kijaka. Mother Mary is looking for a place. Saint Joseph is looking for a place. Joseph wat ya kajaka kemaria ru kawat jaka. Are you ready to open the door of your hearts? Hato pilong kibala kloin em ban pli ya kijin kang jong kita duk kijongpi. Jesus is telling today, I am standing at the door knocking. If you hear my voice and open, I will come into you. Jesus ong ngai iwe pe iwe ngai yeng hajin kang bat ngatit jing kang. Hato pilong kibala kloin em ban pli ya kijin kang hakaba ngalio bandrung siapa. Those days, Mary and Joseph was going house to house knocking at the door, but today Jesus is knocking at the door of my heart and your hearts. Hak itu kisni Joseph pat ke Maria latib ya kijin kang nakawe ke yeng sakawe pat Henry hakini kisni Jesus uwan bantit ya kijin kang jong kita not kijongi. Are you ready to open the door of your hearts, or are you turning your back to Jesus? Hato pilong em kibala kloy ban pli ya kita not kijongpi ne hato pi pai no dalendet ya u. My dear brothers and sisters, this evening, Jesus, who is present in this blessed sacrament, is asking everyone to prepare a crib in your hearts. Jesus hakane ke janmit badon hangne ha ka sakramen kristan koduan ukli ya bi iwe pe iwe hato pilong em kibala kloy ban pen kre ya kawei ka singoi na kabanta jong. And he desires every human heart should be a crib. But utrang pamat na kawei pakawei ka onot ubreu kan long kawei ka singoi. Not just a simple crib, a shabby crib, or a dirty crib. Om dei kanu ka singoi la kabalong kabong siap la pen kre bha ka sulong mulu mala kunrum kenram ne ka baca khlia. But a crib decorated with love and thirst for him to be born in our hearts. Henry kedai kata ka singoi kabala pen kre da ka jing e bat ka badon ka jing trang bandrung ruan song ha kidono. For the word of God says in Ezekiel 36:26, a new heart I will give you and a new spirit I will put within you. Ka kitab Ezekiel la penriu ong ba ngin ai ya kidonut ki batmai yaki. And I will remove from your body the heart of stone and give you a heart of flesh. Bat ngan wen no ya kidonut mau ngan ai yaki kidonut breu. Jesus, the Word, became flesh in the womb of Mother Mary and was born in a manger many years ago. Jesus ya ubalawan long do long senam ha ko jong ke Maria la khai u da ki senam bun senam menta. But today, Jesus wishes to be born in the hearts of every human. Henry menta u Jesus u kwa ba en khai u haman la ki we kawai pa kawai ka nut jong breu. Every Christmas,
we don't forget to prepare the Christmas tree, but we forget to prepare our hearts. Man ka Christmas, nim klet ban ken mau, ban pen kre yaki sing oi ya kano ka jaka ban pen kre ban bu ban ken mau ya ka jing kha jong Jisu halaki yin kisam. Henry ni klet pat ban pen kre ya la ki jong ki dono. You and I are busy in preparing the crib, buying many decorative things such as the stars, balloons, statues, illumination lights, and so on. Ni bun kam ha ka ban tie ya ki jing pen riam pen pek na ka banta ka ki kung ki sasu ki light paper ki jing pen riam paper. What is this crib, or what does it contain? Ki ai kini ki jing pen kre ki ai kini ki sing ot pa pen kre but don't ayu ha kini. Crib is a special display during the season of Christmas. Ya kini ka sing ot ya ka ba kini ka kerja sem ha ka ba lakhau Jisu kre ka wei ki banta ka ba sulong habar ya ha ka por jom kene Christmas kita ka wei ka jing pen kre Christmas. Representing the sin of the birth of Jesus. Wakane ka pen ken mau ya ka tu ka jinjia ha ka ba yo Jisu ula penlong ya ka Christmas ka banikau. Crib is also known as the nativity scene or a manger scene. Ya kane ka kising oi ka dei ka jing pen ken mau ka jing penlong menta lempa kini kidur kidar ya ka por balakha ya Jisu. Consisting of the statues of Mary, Joseph, and various other characters such as the Magi. Hantu kidon ki kadur jom Maria jong Joseph nanta kidon ru ki itu ki riusat lain ru hantu. Crib is perhaps the most visual form of depicting the message of Christmas. Pakeni kidur istasiu ki penken mau ya kata kejingjia hakapor jong Christmas. The Christmas crib contains the character that are associated with the birth of Jesus. But kini ki penwantur ya kata kapor ya kejingjia hakapala khayo Jisu. It brings to mind the story of Christmas. But kani kapenken mau ya kata Christmas. The Christmas crib is in fact the reminder of the family, the community, or the society to live in unity like the Holy Family. Ka Christmas ka penken mau ya ka jingelong ka wei ha pedeng ha ka yin ka sem kumba la jia badlalong ya ka tu ka yin ka sem bokoi to Nazareth. Trusting God and seeking to do only His will in every circumstances of our life. Da ka ba trang yau blei bat ka ba yai wat brabor ha man la ki kam man ki bentai jong ki jing im jong ni ya kamon ki jong blei. In spite of all the many hardships and difficulties that we face. Wat hakipor kiba ni siaken du bat ni siam ya ki jing e ba per ha ki jing im ki jongi. It speaks to us the simplicity and humility of Jesus, the King of the universe. Keren hangi ya ke jinglong barit jinglong siurit jong Jisu ubelong usim jong kapertei barok kawai. He would have been born in the big cities or the palace, but he chose to be born in the shed. La ban kha ya Jisu laji ban en kha ya u haposem kibra. It also speaks to us the intense desire and longing of the wise to see Jesus the Messiah. Kahani kawan raru ya ketukicing terang jong kibasta ban yoi ya u Messiah. Are we longing to see Jesus? Hato ni terang nem ni anut nem ban yoi yau Jisu. Are we preparing to see Jesus and thirsting to see Him? Hato ni anut nem ni terang nem ban du yo ya katakala ban ya kendu yau Jisu ban du yoi yau Jisu. The
The Word of God says in Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Ha Matius san pra om sup kibakut kedonut nama arba isuyui yauble. Moreover, it reminds trusting in Him faithfully. Pakani kapel iru ya kata ke buskit ane kuban sai yo haba nyane keduk yauble. Pat ya kata kajing terang wangin ya kwa banyak keduk yauble. Therefore, the preparation for making the crib is a wonderful tradition. Te nama kata kani kajing yale ban penkre ya kini kikrip kedai ka ek ba gibrini ka dustur ba long ba itnat haba nyale man kapor juga Christmas. And this is one of the common tasks for the Christmas season. Pakene kedai kuwe ek ba ni baro ni yale ha ka ayom Christmas. And I believe everyone is busy in preparing the Christmas cribs, but how many of us remember to prepare our hearts to receive Jesus? But hot ni baro ni ya pun kam haba penkre ya ini kijing penriang penbet ban penken mau ya Christmas. Henry atau ni ken mau nem ban penkre ya la ka jong peronot ha kani Christmas. How many of us are busy in preparing to welcome Jesus in our life? Kanongot nangi ni ya pun kam ban penkre ya la ka jong kijing im ban pediang buram ya Jesu ha kijing im kejongi. Yes, my dear brothers and sisters, Jesus loves your crib, but much more than the crib, today Jesus wants to be born in our hearts. All Jesu usutenat ya kijing penkre jongpi ya ka krip papi penkre henry kampalat pane kata ukam sutenat susu ladai ni penkre bah ya kidonut ban pediang ya u. A heart that is pure and holy. Kadonut ka balong ka pasul bat ka pakoi. Today, Jesus, who is present in this blessed sacrament, is asking you and me, I want to be born in your heart. Jesu badan hakane ka sakramen muta uong yang ni iwe ba nakwa bandrung hakidonut ki jongpi. He is looking for a renewed heart, a repaired heart with love. Kemilenti ya kadonut papen thamai bat ya kadonut kepala pen bahagia. As we are drawing closer to celebrate the birth of Jesus, let us prepare ourselves to welcome baby Jesus in our hearts. Ikan ba yang penkre hakini kipor, penkre ru ban pediang ni Jesu hakidonut kijongi. How do we prepare our hearts? Kumno ni penkre pat mata yakidonut kijongi. First of all, let us clean out our hearts, all the negativities, evil attitudes, and desires of our hearts. Nekonge ingin wengno yakiki barokai tibolong kiboman berkibasniu nakidonut kijongi. And all our sinful inclinations by receiving the sacrament of reconciliation. Pat baro kita ki jingbrai jong kapok pat ni penkut kita da ka sakramen jingpen Yesus. We see in the Gospel of St. Mark chapter 7 verse 20, Jesus telling to the disciple, "It is what comes out of a person that defiles, for it is from within the human heart." Ha Gospel Markus nyaw arpau uci suang padai na kadonut bagi ki basniu ki mi na ubriu. It is from the human heart that evil inclinations come. Dei na kadonut jong ubriu bagi jingkwa bagi jingbrai basniu ki wan. Do you not have jealousy in your heart? Atau himdan ya kajing bisni pipu hupi lene pihoin hakilunut jongpi. Do you not have anger in your heart? Atau himdan jing gitar hakilunut jongpi. Do you not have pride about yourself? Atau himdan kanu kajing kop sarong na kabentai yalate. Do you not have pride about your wealth? Atau pim singo sarong na em ya kaspa kapau jongpi. About your talents and abilities? Ya kisap jongpi, ya kijingla jongpi. How rich you are, how talented you are. Kat no kidan kaspa kapau, kat no kisap nani kijingla ki jongpi kidan.
and how famous you are in the world. But hadu kano kilong wapaunam makapercaya. If there is no Jesus in you, there is no meaning in your richness, in your talents and abilities. Lada ujisu umdan hapi ki sab ki phong jengpi, bat kaspa ka phau jengpi kim don jingmut. And you will never find true peace and happiness in your life. Bat kin om shem ya ka jing sup bat ka jing kimen ka basisha ha ka jing im jengpi. And do you have licentiousness? Atau pidan em kita ki jing bright. Do you have lustful desires in your heart? Atau pidan em ta ki jing throw ha ka jing im jengpi. Do you have hatred in your hearts towards your enemies? Atau pidan em ya ka jing isi ya kinong shun jengpi. But the word of God says in Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Andre Hamatius san sa pusau Jisu wang to eat ya kinong shun but duai na kabanta kitu kibala ben yapi. Yes, my dear brothers and sisters, when we have all these things in our hearts, Jesus cannot be born in our hearts. Hoy ko hamen ka para apa pidan ya kum kile ki ya kinu ki jongpi Jisu unungwan ki donot jongpi. He cannot come inside. Umla ban wan room chakwa. Therefore, these coming few days, let us make some sacrifice. Te namar kata hakine ki si ki banwan to ngin le ki ban len yalate. Let us make a little sacrifice by leaving aside all other concerns. To ngin len lade dagaba ni idono ya ki kuslai ki weipat ki babun ha ki em bijongi. And these few days, let us spend time with Jesus, with Mary, and with the angels by reading the Word of God. But ha kini ki por ki kindia to ni pulu ki por jongi bat u Jisu bat da ke ba pule ya ke Bible bat da ke ba hidwai grocery ringkat ke Maria. Coming together for family prayer and participating in the Holy Eucharist. Da ke ba shiying sistem nia lumlang bat da ke ba nia ledru sya ke mas pukul sya ke Eucharist pukul. And make a beautiful creed in our hearts. Bat da ke ba penlong ya ke wei ke sing oi ha ki do rot ki jongi. Make a beautiful place in our hearts for Jesus to be born. Penlong ya ki do rot ki jongi. Ha kata kaban kha ya Jisu. Then only our Christmas will have its true meaning. De tang haba kuntang ka Christmas ka sadon ka jingmut sisya. May the baby Jesus who was born in Bethlehem and Jesus who is truly present in this blessed sacrament bless you with his peace and joy. To Jisu balakha ha Bethlehem Padu Jisu ubadon ha ka ne ka sakran pitam keduan un ku yapi. Kasembut lingkot. Wan pensuspa ini keblai badan bor barok. Wan pensuspa ini keblai badan bor barok. Kepai kemat jong mesyongi bengin selaitim. Kepai kemat jong mesyongi bengin selaitim. In pulih kalama kemat kiberdan. Akmat jong me kisim kinamlut benpulih yala kisintur. Akmat jong me kihimasi makin duai. Ali berbelah nyenyi. Ali buat penslam syu. Kanambar kanyo. Mensim jong ay utrai kaya bisa. Kak men ublay unong penem jonga. Naba u isya kribarit jongu. Ben riukin kot yang agak belakerku. Uradon borkam krawanga ule. Kerteng jong ubah kucunong kanen. Pateng u ala jingis nen. Yaki ben riu ki basyak
pasaron Upen yakat kibak robot basniu Kirit kiriarang li ula kentiu Yakibat ngan u ajing bambaba Kibaris pa udapano sudah Ula shanbor Israel syakri uble Ula ken mau yana kacing Islam Ula ken mau kumba ula yakren Kacing kular du aikik patemen Kacing kular kabanes kan kremdu Hu Abraham marhaki kunjong u Mensim jong arisa yublei larwe Upanong seng kunong sius pa perten Baru mensim bakut nong pentemai Risa mensim jong arisa yudra Ibulebiang yak antifon. Kuthirba jujisi ubahaya kulama hakmat ki perdon hakmat jume kisim ki umur beli rakashidur barakmat jume ki masma ki kinwai ale berlati ini ale wat Islam shu. In Europe and Smungu Malakapur, Yaksak menkutam kedua belum mulai in Europe and Smungu Malakapur, Yaksak menkutam kedua belum mulai in Europe and Smungu Malakapur, Yaksak menkutam kedua belum mulai Kaprom Hakpa Rukun Mamasi Bakoi, Kuala Lumpur Komunikasi Tabra Proporsional Nasional Amen Kaprom Hakpa Rukun Bramansi Bakoi, Kuala Lumpur Komunikasi Tabra Proporsional Nasional Amen Kaprom Hakpa Rukun Bramansi Bakoi, Kuala Lumpur Komunikasi Tabra Proporsional Nasional Amen Min sim jonga Bakirku kerteng baku jongku Kerku yutrai min sim jonga Ula pelai najingya Kerkuyut rai mensim jonga Bakirku kerteng baku jongku Kerkuyut rai mensim jonga Ula
utrai undon rengka berti Rengga bertiru. tong inia duai. Topen koloi kotrai barwas lemshu. Wandra yala ke jingarap na bene. Kenamba ngi ke bangi berkermen. Ngin yo ke jing pening daga jingwan jome. Me ubatim baru basensha junom la junom. Amen. Kohiman ko para nilayang yagas ngi kabasao. Jangga jing duai no bena jogi. Baru try udan rengkat bagi ban snap isine ya ke jingkar par ke jo. Ujisu bala long do long snam bala shon sabadni bala shon lingkom hak po jangga Maria. Bata Maria kala pintia iawu ha kabasop ya ke jengku ban ulatia ha shumoy ulasa ningkom ha shingoy ha ka partai na ka po jangga Maria sha ka shingoy ujisu udang wan ya ke shingoy menda ujisu udang kwa ya ke shingoy biang ujisu udang kwa ban wan biang shami vei pai vei nila yasno mendan na ka jingi kai na ka jingi lap juni sister Judy bakran shay ka dar hani bangi vei pai vei ni deben penkare yana ka jingim ka juni ko jisu nilang kikon batalan nilang kikon maduna haruka nilang kikon bakalan morsi nilang kikon giba tep hagadon ka bensiam juni dakiye ki barojam da kinja parte nidang kuai jisu yame menta nilas noto ye ke jinkar dor jung ke jingim badne jisu be hakabangi don rengkat badne hakane janme ni kar pad yame menang karku kardo yani iwai pai menang pensle yani iwai pai menang hikaya yani iwai pai daga jingir bonjame menang hikaya ya jingim jori iwai pai menang pensle yani iwai pai daga jingir bonjame menang penkadang yani menang pensle yani menang pendim mai ya jingim jori ko jisu ni koloi manaiti ya ke jingim jori shame ni koloi manaiti ya ke jingam nur jome shame ni aiti ya baro ka jingdon jonga jingim ke inga sem jori shame wan ko jisu wan che ke jingim jori wan che ke dono jori wan che ke men siam jori wan che ke inga sem jori wan che ke kon ke tige jori ni koloi ko trai ban pen kare ya ka dono jori ni koloi ban protulun ya ke jing che klia baro na ke jingim jori ban pidiam ya me ko himmen ko para haga ne ka kelep ma to ni na ker pa dia jesu bangin kala lam ke shmoi na ka benda ju bangin pin ko biya boda ka buram da ka jinglam ba bhajani da ka kran ke khana ba bhajani da ka jingam nod ba bhajani da ka jingwan ba shisha jani nindo pidiam pura ya jesu haba jesu one thing ya ka dono jani ninang plena na ka benda ju kumbangios no na ka kitab jimpan pau kabalai apo ngayon ha ka jingkam pagati uno uba snap uba play ya ka jingkam nganrum barngan sham bam rengka badu kane ka jingku ajo ka jesu kane ka benta na ka kitab ka ba kadu jong ka bible kaya ka utran nani bagindo play ya ka dono jani ngindo play ya ka jingim jani ngindo play ya ka mensiam jani naga benda jo ko himen ko para ha ka ne ka janmi ha ka bangidan rengka ko jesu ninang haiti ya ka jingim ka jani ninang om ko trai ngakwa ban pendem ma ya ka jingim ka jani ninang pendon burom ya utrai ninang yero ya utrai ninang peni ya ka jingir ka jani ha utrai u blade jani kenapa nindup lang kikun kibadap da ka jingai ko himen ko para to nginang pindon burom ya utrai jesu nginang penkemen ya ki himen ke para joni da ka bangi duai ya ro ya bu hakane kelema nginang ruai hakama joni ba undup yo ya ka burom na ka remyang shintu joni Tung
in Ryan ya ro ya utra Để con về cho mình Tôi in Ryan ya ro ya utra Để con về cho mình Tapi baru Syak men baru Để con về cho mình Hallelujah Kohimen kopara. Gilayaro pendon borom ya utrai. Gilayo pediang ke jinga e jumutrai. Ginangai ti abara ke jinga nur. Yabara ke jing tumu jogi. Hagen egas ni kabasau jonka jingduai novena. Ayutrai unang penya jan yangi balu. Ayutrai unang pensla yangi laga jingi ke jumu. Ayutrai unang hikai yangi ben hidiawu. Ayutrai unang hikai yangi ben watyawu. Ayutrai unang hikai yangi ben pedi yaga donu jogi. Kejingkan jaga dono jani, bawunduk bantia hapo jani, bawunduk shamsa hapo ga dono ka mensiam jani, bawun shem unlap ya ga shingoy hapo ga dono jani, awun unduk shem ulap ya ga shingoy hakinga sem jani, hakikam ge jam jani, haga jim pule jani, abar ga jingan no jani, kotrai Jesu niaiti hame, ya bar ki kon ge bakar pad yame, ke batrang yame, menam pensle ke baro, menam pen kantang ke baro. Hakaba ni kot kerpa dia menang kerku kerdo yang menang pen sulet yang menang pen kantang yang kerku ketrai pen koi pen kiai ke bak pangi besita ketrai ban rajing su ha kane ka jila jadi don bon ki kon jangi kits ngau ko salai menda don bon ki jingti ha ka don nur kamen siam jangi kon kasi ketrai
Menang kerku kerdo. Don bon di kon samla ke badan hapadeng ke jing snow kulma. Ko Jesu hagene ko pohor jong ke Christmas ayeng ye ke jing sut ke jing sign ko trai. Pon apdeng jong ngidang angnur ko Jesu namah ngim snow shngain ha ke jila jongi. Jesu kerku kerdo ye ke jila jongi. Kerku kerdo ya bar ki kon ke basa ha ke jila jongi. Ai bakan don ka sut ke sign ko trai. Menang kerku kerdo ye ke sarkar. Menang kerku kerdo ye ke sarkar padeng jongi. Bangin nang yo ya ke jing tengan ke jing penshai baro ka liang jong ke jingim jongi lembah ke jing don jome ha ke ne ke Christmas ko Jesu ke ko ban im ya ke jing ko ban yo ke jing su ke jingid name ko Jesu ya da yini kumba mala ya da ya ki pai Israel ya da ya ke jilla jongi ya da ya ke jai ben riu jongi ya da ya bar ki kon ke batrang yame Jesu ai bangin don jing su ke jing sign ha ke ri jongi ha ke jilla jongi ha bar ke liang jong ke jingim jongi kerko kerdo ko trai ko himen ko para minangai ti abar ke jingang nur jongi hau Jesu minda bau nduk kerko kerdo yani ko pa jongi Wa amen kalong ka kuy ka presiden jongi. Kanwan kay ma jongi kalong ka mon jongi. Ha kidlaw ko ba amen. To ay ni meta ka jimam jongi ka kasni. Watama ti ka dihan jongi. Kumbangi ro ni ma ti ka presiden. Wadam ni siya ka jimban shoy. And rate of life ini naga bersniu. Indam ko siu halaga jaka jumpi daga jingri bale pedian jaka jinggarku na utrai na uble upa na uble ukun na uble mensiam bakui. Shimti